omushomo gubire gujenderire okushomesa abahingi ahakongera hamutindo omukusharura baba bahirgo bukoryo weza kubikora amunonga weza kusharura ureke kutwara ibintu byo direct mutaka nubwo kuba matendo ukora mu value no adding a value no yongera mutindo amateno wasaka chundo ya mamashita amateno wasakora mu yogati abahona bahirwa bukugu omiringo etariyemwe nemwe ombyo kufuhira no kukozesa ebijumisa munonga aja kufuhira twagamba twate norwezo rwa fertilizer no organic plus fertilizer egin fertilizer nayo eyo kufuhira bihingwa byawe nango tagafuhira wayenda nembibo seed ensiko wayenda no bitumbuko mu nsigo utakagibire yeno chimara kubyara Lilian Nkundwa orukukura kitongore cha Green World omuroburenge rwizoba nagira ngo nebataho emishomo nkeji nekigenderwa cyo kubangura abahinji aha kutahingira enda chonka. Green World International ne company eri ku kwegesa abahinji okurisa ningashi okuhinga nka business ninga nkomwoga kugira ngo umuntu ahinge areke kuhingira enda yonka konka base kuhinga kugira ngo nabantu babase kubona ibyo kurya kandi abase no kutunga ibyo teko mukatare ninga shukuguza kubasa kutunga katare ekirungo eki bakikozesa ahubwo kuba n'ikirungi kikiri kushisha itaka kikiri kushisha bimera omukwega kwitu nobanza ogure seeds then soaking omukusoakinga fertilizer ni ukozesa mirizi 2 temu ya mizi ekitongore cyona bemwe habigenderwa byacyo no kushomesa abantu okukoresa byo kurya nk'emibazi kumuture n'umukimanye byafaye bya habo of course iture nejanja abahandi warazari zimwe na zimwe kandi food supplement mukimanyisa ekinde cyo ruko like percent imwe eyemere yo kuba utabasa kufuna mbiyo kuba nuriya burizoba muno kuruga 2023 eturane twara abahinji n'abarisa baza mu myanya heru na muno China kuza kureba kuba koza orwezo rwabo nyamurunje ruba kweta nutrient organic plus fertilizer. Green World International nekitongore ekiro kwera abahinji n'abarisa obutahingira enda chonka bitu babase kukora nebindi ebyentunguka barukwihamwe sente okubisa hamaka gabo gasha kwa Susan Charsima.